Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. Conita Hunter is an award-winning political journalist, author, and editor. But today, she's here to talk to us about her second novel, Why Am I Like This? Conita, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Good morning. Thank you very much for having me. So tell us about the novel, Why Am I Like This? And I am basically matching with the cover of the book. I love it. Absolutely obsessed. So Why Am I Like This is nothing like I've ever written before. And if people know my work, they know me for writing about Ramaphosa and politics. And last year, I was completely and utterly exhausted. And I decided to take some time off from daily political reporting. It was actually the day the Government of National Unity was announced. I got onto a plane and I said, "Tutsings, I'm gone." And I always wanted to write fiction. It's always been a lifelong dream. I wrote fiction many years ago when I was 19 years old, when I started off as a journalist. And I always said that, like, when I retire one day, I will write fiction again. And last year was an opportune moment to explore emotions and a story that was so far away from my life, but things that I've been thinking about for a long time. Can you tell us a bit about what does the book entail? Yeah. So the book the main character, her name is Farah Garda. Yes. She's 27 years old, and she is has no idea what she's doing with her life. Very different to me. She's a professional student. A professional student. And ends up having to come from Cape Town to Johannesburg to look after her ailing mother. And it's the journey of her relationship with her mother, but also the mother at the end of her life, and just this dynamic that ensues. And then this girl almost being alone in the world and having to navigate herself, to herself. And so it's a love story, but also it allowed me to explore a lot of themes that were in my mind, things around grief. I always say that, like, at the top of my career, when I was winning awards and getting promotions, I had lost my mother, lost my father, lost a child. So there was this theme of grief and how we navigate grief in a world that just keeps on moving. And through this character, I was able to explore that, in a humorous way too. Yes. But also, themes around love and how sometimes the best love that you can actually find is love for yourself. Yeah, and that's actually what I wanted to come to next, is that issue of, or the question of self-care. Often people hear the phrase self-care and think it's a spa day with the cucumbers on your eyes, but it's actually about caring for yourself, because I think there's so much of ourselves that go out to other people. So Farah looking after her mom and all of that, and now she's getting to a point where she's actually loving and caring for herself. Yeah, and I think it was a very transformative journey in myself. I had left full-time journalism in April last year, which was a month before elections, and everybody thought I had lost my mind. But it was burnout that led me to that. And we know when people talk about burnout, they think like, I don't know, we either over-exaggerate it, like, oh, I'm burnt out, or there's no real sense of what it is. And for me, it was like I just needed to fill my own cup. I felt completely and utterly drained. And I think that self-care is being able to get to a point where, I described Farah as being sick of herself. Of just being like, why am I like this? Have you asked that question to yourself? Hard relate. Wow. Okay. Like, if I am this dysfunctional, if I sit in bed the whole day, if I, don't have friends around me, what's going on? Why am I like this? And to just walk the journey with that character in an overarching question that we all ask ourselves every day. I'll tell you a funny story how we got this title. So I have this belief that I'm a minimalist. Spoiler, I'm not a minimalist. I shop a lot. And I was in Oman in a literary fair in Muscat, and I bought books. But in my mind, I'm a light traveler. So I had this tiny little suitcase, but I bought 20 books. And so I messaged my publisher and I'm like, why am I like this? And then I'm like, actually, that's the question we all asking ourselves.
what a great story. This is a perfect holiday read. The holidays are coming up. Conita, thank you so much for joining us. It's been lovely having you on Goeiemorgen, Good Morning. Thank you very much. Conita Hunter's new book, Why Am I Like This, is available at bookstores. Go and get it. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Ons almal begin al die dae na die feesseisoen aftel, maar die druk van die vakansie kan moontlik wrywing in jou verhouding veroorsaak. Ek gesels nou met die verhoudingsspesialis Christa Coetzee oor hoe ons die konflik beter kan hanteer. Christa, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Wat 'n lekker voorreg om hier te wees. Ja man, en jy kom ook so mooi hier in, soos 'n regtig ou sonstraaltjie, hoor. Baie dankie. Sê gou of hoekom dink jy, hoekom voel dit vir ons of verhoudings net so 'n bietjie meer druk ervaar as nou so nader aan 'n feestyd kom? Ek dink feestyd kom met 'n klomp druk. Daar's 'n klomp verwagtinge. Almal sien uit na die einde van die jaar. En dikwels deur die loop van die jaar is ons so besig om ons hou net aan om te sê is einde van die jaar dan gaan ek rus. Einde van die jaar gaan ek rus. En dan ewe skielik kom ons moeg aan die einde van die jaar uit. En ewe skielik is daar al hierdie verwagtinge, al hierdie tradisies wat gevolg moet word. Daar's 'n familiekalender. En dan is ek moeg en ek en my verhouding het moontlik dalk nie lekker by mekaar uitgekom nie. En dan kom ons by hierdie plek om nou te sê is nou moet ons dit hanteer en al hierdie druk. So dit vergroot so 'n bietjie die vakansietye wat opwindend is, vergroot so 'n bietjie daai druk wat ons ervaar het. En wat sou tipiese tekens wees om te wys dat jy nou daai tipe van druk het? Dit begin gewoonlik 'n bietjie subtiel. Daai irritasie, die frustrasie, ons het nie geduld met mekaar nie. Ons begin ook emosioneel onttrek. Selfs in 'n groot groep begin ons net stiller raak. Een van die goed wat ons regtig begin sien is mense lag nie lekker saam meer nie. Ons verdra sekere goeders in plaas daarvan om dit te geniet. En daar's jou tekens om te sê is hier's iets nou, die spanning is besig om op te bou. Ja. Is dit bloot omdat, jy weet, as maats of so en as familie het, sekere mense het ander verwagtinge as wat jy het. Jy wil bijvoorbeeld net gaan rustig wees en dan wil jy ander, nee, ons soek 'n bietjie vermaak en dinge daarby saam, jy weet, as ek nou maar net dink aan feesseisoen of vakansietyd. Absoluut. Ek dink dis die groot ding wat gebeur is, daar's 'n baie diep behoefte om te sê, kan ek net stil raak, kan ek net rustig raak, kan ek net by myself uitkom. En dan is daar die ding van hoe kry ek daai balans tussen wat van my verwag word en wat van ons verwag word, want nou moet ons by almal uitkom, nie net by jouself nie, nie net by jou lewensmaat nie, maar ek moet nou by almal uitkom. En elkeen van daai verwagtinge kom op dieselfde tyd by mekaar. So hoe stel jy uit daai grens, jy weet, hoe sê jy vir jouself, okay, ek moet akkommoderend wees, maar ek moet ook aan myself dink? Ek dink dis nogal 'n kuns, maar die beginpunt daarvan is om te gaan sit voor 'n mens in hierdie tyd ingaan en met jou lewensmaat te gaan sit en te sê is wat is belangrik vir ons? Wat het ek nodig en wat het jy nodig? Want ek wil graag by jou tyd spandeer, maar ek het so 'n bietjie stiltyd ook nodig. Dat mens daai gekommunikeer kan kry, daai grens kan stel. Dat as mens saam gaan sit en sê dis wat ek nodig het, dis wat ons nodig het en hoe gaan ons mekaar ondersteun om daarby uit te kom? Hoe kan ons dit kommunikeer? Mense is geneig om te dink grense wat jy stel en daai goed is dis moeilik om dit te stel. En dit behoort nie te wees nie. 'n Mens behoort as 'n mens dit baie eerlik
en baie vriendelik met mekaar kan begin kommunikeer, dan het mense gewoonlik respek daarvoor. Ja. Want dan weet ek wat kan ek van myself verwag en ek weet wat jy van my kan verwag en hoe kan ons by dit alles uitkom sonder ons mekaar verder uitbrand. Is maar 'n manier hoe jy daai emosionele intelligensie ook moet gebruik, nee, en bewus wees daarvan. Hoe sê jy voorstel gebruik 'n ou dit, jy weet, om daarmee vrede te bewaar? Ek dink dit is belangrik dat ons vrede wil bewaar, want uit die aard van die saak is dit, ons wil kalmte hê. Ja. Ons wil dit geniet. So emosionele intelligensie is regtig jou grootste bondgenoot tydens hierdie tydperk. So wat beteken dit? Ek moet bewus raak van my eie gevoelens, my eie emosies en hoe kan ek dit reguleer? En dan ook bewus raak van jou emosies en dat ons kan die fokuspunt, en ek dink as ons dis so 'n belangrike punt om by uit te kom, te sê is, wat wil ek bereik? As ek wil verbinding, as ek my konneksie met jou wil verbeter, wat het ons nodig om dit te kan doen? Nou, uit die aard van die saak, wanneer daar klomp druk is, en ons is moeg, dan lei ons kommunikasie dikwels daaroor. Dis waar. En my grootste advies vir mense is haal asem. Dan sê mense by my, ons haal elke dag asem. Nee, haal asem, om kalmte te bring. Want die oomblik as ek kalmte bring, dan is die geneigtheid vir ons makliker om rustig te raak, konneksie te kan verbeter, ons het beter begrip vir mekaar. En dis ook waar emosionele intelligensie regtig by inkom. Ja. Soms het ons net nodig om te sê, hoor, hierdie is nou vir my 'n bietjie rof. Ons is besig om te eskaleer. Ons gaan nie by konneksie uitkom nie. Geef my 'n oomblik, kan ek net gou uitstap, net 'n water gaan drink en kom terug en regtig fokus op hoe kan ons nader na mekaar toe kom? Wat kan ek vir jou sê? Hoe kan ek dit vir jou sê dat ons nader aan mekaar kom? Baie dankie, daai is baie goeie raad en ek is seker ons kon nog 'n halfuur of wat hieroor gesels het. Dankie vir die inloer, bly ingeskakel want net hierna kuier Bernice West by ons.